Halo guys, hari ini kita nak masak itik masak kari kicap. Okey guys, kita nak potong dahulu kita punya itik dengan sederhana besar. Lepas tu kita cuci. Okey, kita kisar minyak seperti biasa. Masukkan minyak. Sudah panas, kita masukkan garam manis dan bunga lawang, bawang merah dan juga daun kari. Kacau. Kami pun sudah naik bau. Kita masukkan kita punya bawang yang kita kisar tadi. Kita kacau. Okey. Stay tune. Right, kita masukkan kita punya kari. Kita kacau. Okey, agak kering. Kita masukkan sedikit air. Okay guys, stay tune. Kita masukkan kita punya bahan perasa kita guys. Lepas itu kita masukkan kita punya gula. Lepas tu kita kacau-kacau dengan sebati. Masukkan kicap soya sauce. Dan juga kita masukkan kicap manis. Daun. Lihat sedikit, kita masukkan punya itik. Alright, biarkan dia seketika. Itik. Lama, steady. Ini dia guys, kita punya itik masak kari kicap.